Amatha abuyele kasifuba komunye wabahlaziyo bethi ugcona omunye umlandeli weGcokama. Sawubona kuphi nakuphi lapho khona lo mbuso njengamanje okubingelela yini mathinto ocebisa into mzimqomela amehla abanye abaqomela imali zobuwazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala lancathanza okulungile press subscribe button share uphinde comment ukhuluna konke uma subscribe like hamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification mase kufaka le video hamba phambili. Yangenza kwethu umlandeli kaKhuzani lapha owaziwa ngoMax othuka nje kakhulu inhlamba nohlakazekile ngani zakwethu singeke kufihla lokho ukuthi ukhuluma cishe njengomgibe lapha ke enkundleni yakhe eyaziwa ngoTikTok uyibiza ke ngoMax. Ubeke esethola amachaphazelo ekhuluma nensizwa lapha abathi umduna ke elandela ezeGcokama elisho ukuthi zake zaphambana insizwa umdu wasephendula umdu uthe uma ephendula wathi yabona mlotsho lo mfana lo uthi mina ngisebenza ekuleni ngicabanga uthi mina ngisebenza ekuleni mfowethu ukuba indoda ngohlezi ukudodisa usuku nosuku asenze kanjena ke njengoba sihlangene ngomculo wamaskandi la usaphosa lo umsaphotayo ngisaphosa lo ungumsaphotayo indaba yemisebenzi asingayithinti kakhulu ngoba uzosala endleleni angezwe ngithini kwena yabo mina angisi security umsebenzi we-security angiwubukeli phansi emakho kade ngiyoregister company yami security yazo sengine company ethi mina kodwa khona umuntu oyi-security ozothi mina ngisebenza ekuleni ikhona indiyala ekhaya amanje wakho khona ekhaya lalela thani wena ufisa ukwazi ukuthi ngenzani empilweni ngizokutshela wesibili ke mfana wami angizwani umfana wesichaza mathe yabo njengoba ukhuluma kuze kuvela amankemfu nje la uchaza mathe uyintombi yakwenu wena ungikhumbuza labo anti ababesebenza inkopholo kudala khona anti ababejwayele ukudlula ngogandaganda emakhaya besuke emobeni kathi babengathukani angithi babethi mabedlula shama guzo kanje bese sithi ayino basuke esikoleni shama guzo bona bese sithi kanje shama guzo besithukana ngenhlamba yabona abaningi baba sebadlula emhlabeni kodwa ngiyathuka ukuthi lo usaphila ngoba ngicabanga ukuthi uyiyo le yanzalo leya yabona mina mfowethu angikhulumi kakhulu ngize ngichaza amathe yindaba na ekhaya esiswini sika Masithenjwa ngaphuma mina ngayinsizwa ngazalwa namantombazane futhi nabo bafowethu bakhona so ukukhuluma sakushiyela kubantu besifazana wena waphuma esiswini sikanyowo wembethe ubufazi utshelwa yimina ke mfana yazo mawungibuza ukuthi ngubani mina ngumduduzi umfokanyambose ekhaya kusematuba nkomaxosha ngoba zimpolish angisona isikomplazi mina mfana wami yazo okwesibili ungayenza umfazi mina ngisumfazi mina ngiseliqifi mina ngiyabana ngokuheda ngoyiheda lenjalo yohanjelwa engqondo angazi noma yokuyiphinde kuye ngoba ngathi phazamisekile ekhaya mina Max wangijwayela kabi mina mfana wangijwayela kabi leyo umculo amaskanda ayisale la kube ukuthi nje into ethinta umculo amaskanda ungazi ungijwayele kabi ubone ngathi mhlawumbe sekunomngane ukhona ingakho ungakufollowa ngoba akukho umngane singakuhlanganisa nawo ungangijwayela mina sichaza manje